malama mo hele ki he fefin. Ko fefia ke tata hele ki modol ke tau prokalama ko ia FATUFONUA fo o ke weekend. Ko atu e whatapu ki he ngahi tunga kotoa pe whatapua. Pe me heni ka lava mua ke mao e whainga maari e ko ni ke whahoko toai ai tau prokalama ko ia FATUFONUA fo o ke weekend. Tata hele fo ki modol kotoa pe mo lava ke mo mamata mai ke tau prokalama i he ahoni. Pe ko atu e taitari loto fia ka te modol. Ko ngā ko lava ke mō kau mai ke tau kau whataha i he prokalama ko ia o e fia fini. Ko e tūnga whoke e prokalama ko ni kuma whakahoko atu o ku ka pāhi kai ke ongo le rei atu ka te mō tolu, ma mō toki ki whailonga mai pe, ko ngā he kuma ki furihi, ai whonga kou ma ngau e aki ke ma somo atu i he fia fini, pe ko whatawange pe e lava ko e whonga e lava i ke tau whetu taki, pe mo e whafofonga ki Australia. Ene pe foko fia ke tata rei i he laine ku ai a piveni piukala pe me Australia o ku lava ke mau ki whainga maari e koe ni ke whawhatala no ke ai piveni malo tau mai ahoni pe a malo mo e ke whainga maari e ko ilo i ko e wholau na whai ke Australia ku lahi apita ngai whatongia ke fuesia pe a ku hape he tau tolo i holo e ta prokalama ko ngā ka takumi whainga maari e ke lava ke taki i tala noa atuai ki he nihi koe ki kakai koe una mui mai he prokalamani ka koe mai whainga maari e koe ni ku taitari rei koe whewhe hake a Australia na piveni whewhe wholau ku whahoko yo malo bisolo kore te pike hu whakateipe whakatapu iyo oku e ali rei au pito e wheituni a te laiti o hawi ko whalawe nau whinga mai he ospre e tāpuni ko koe ki programa intaksini ki me whai ki ku kasin pea ko slava tia nias o teke peki taingo ni o ki malolo ka koe kamai koe o ni ki malai mga puna whai ki heka kau wholau na o mai ka koe winga nei kore teke hume pehi isu mugi ke lava pe o lere pe programa me lere o tau o tano pe mo ka koia o ku whawhi maari ma ke pe fok o se te fu wiki whi moi kina he whare area pa moi hopo lere hopo e ku to oire foi weekend o ku amanaki ke u alo tau ki o sanga ki kau pato ape Brisbane o ai mai ki tikite ke ki afia e na u amanaki o ke al me hen ki seneo tata pu ai mo va ke to i fora vere si ka ku fresca va ke tu toki alu ki Brisbane he monite koi o do gafe mai ki i sene to plelu o ta pula e pato fokat ki tonga u ka lava le rei e whatongia hena piveni he wholau atu ko u wakai fope ku o lava o whahoko whai e teri a koia e whai whikau pea ku whapita pea malo e ngahi fua whatongia mihen hange ku ke whamatala ki ai te ke ki whau atu i Brisbane pea ke toki au atu ai ke tangata ko wake ki sene ka ku whawhiwhia apito koe ki whainga maari e koe ni koe whenga pe whoki ke lava ke whawhatala noa mo koe ko ulo i pea ko si ilo pehe kakai ia koe hae ola o hopo koe nai whahoko ka koe ngā koe tuunga e whamui na ngā tae ta prokalama he ui ko osi ko ta prokalama ki mua i he ola hopo pe koe ni ku hao e ola hopo o whiunga pepe mo e prokalama koe na ta whahoko koe ia i he ngahi wike ko ta situ a me ai i he tuu koe ni i he talatotu uni koe hopo ko wakai ia tau ia i he video he aha koe ia tau mui atu kakai ia ke na watu ki ai hangea mo talatutuni mo dona na minite ni ma be ko hai loloa mo talatutuni ko hai e makatuunga to tonu ko ia e piveni na e talatutuni ake fra mau ho mo ala tu ko he hono tala mo tutuni ko ia o moni ho fatokanga i me ko ia so ko ila u hopo pui ko ki mo ko wano na hi ai foi tala tutunia wa o tolu
kana kau e tala tutun ko ni ko confirmation ni e mea ko na tala no ko ki he na o vale pe mo ia he wa be be ai tala tutun ni na lo tonga le fo ke ai intaxi ni a fare area ko hu mai po ko fa mau ai ni ki pui no e ta fo ko be o mea ai petitioner fails. In all 5 allegations, I go ne pe ka ha famonia. Leke famon. Ka kai fo ka me ke tala mai he fa mau. Ke solo kana mana tu na tala no tawa. E fa kau o kai fi unga. Ke o mai ai hopo ko ni fa mau nga ake fotunga ko na o mai aki ka kai tani ke te ila apeta wet ki ai ka ko pehe ko tanak mai ve ki fale hopo ko tapuhi ai ai ko soko kono confirmation ni ni hu mai pe fa mau ai wang ko lau ni ke la ve mteu ani habo tamai ko kato tu ko ki ko ka famoni ko foi me bena ho ko pe fa kau it's happening in their head kana fatano fo solo ka ko fe ka aki mo to kore pe he te ke a wi fare hopo ke na hanga assess mo ai fa mon ko so submit ko nga ko imahenia me hopo ko ta ko si ko me ko to pe te ngawe ki hopo fa hu mai he affidavit o from that for ka o foi from mata for ka vai fa na o mai na do ke finga ke fa moni e me au ka ke utina e au ai ko me ko na fa ho ko ke fa mau ka ke utina e au na fa ha o ko ke fa kai na fa la mau lo tonga ke pe ni ko ke fa kai e au ha tu ku aki ko ha event nei o mai ke fire ko fire ko me ko fa ikai ko fa ikai ko private to ka to fa fufu ko ta fo ke na fa ke pe ka ko hai he more ko kai bi ho po ko ni pe ko na ku ya pe ha uhinga na ku ya pe ha purpose hono fa attack hopo ma tu ko fa ta no me ko teka e ta teka be teka neo iku na kai na ko ngo mo le tai mi ko pe tuanga nge be ta teka na wa me ko ta ne me na hanga o fa to nga he li eki ko ka minister mo fa re area ka mo to la he ka kai he osko no ansi te foi ka minister to tolu ko mea na hanga o tau ka vei ko lao ko bien he kune hanga he lao ko ni o ta ofikita ke te ofa ki ha ta o ku fie ma ha te ala to toa ona ai ko foi o ngai foi statement ya ai ko pe he fai ngani ko la vea pe he ko fa kana ke tui pe he pana ulo to ke hanga o kreri fai isi ugo ya ko ofa pe ko fo aki ko fo i ka veinga faka folo ai ono faria ko taha ko passport ki he vani oku no foi a helolo to me ko ke ko pe he fo ko ai ko ta pe he ko pe pasivi ko ki he vani pe no fe ui na ke ofa ki he taha si hifo ia pe kai ia ke au na kongo i oku hala ke ha o hata la mai te ufa wa la ke ta ofi ofa ke ta ofi fo aki ai ko mena ai ko to osko ho pogo mena na i toki click fo wa ta mai
Koe foi clarity au hanga he hopo koe ni o mai. O kui kai koe whaki ko toa pe. O kui kai. Koe mea koe ke pehe e solo koe. Koe lau mau koe prai pui koe toho aki. O si hanga he kau whakamau tangi o kereri whai mai he. Ngai tutuni koe he tangi. Ai mahu inga koe ke oa te tauhanga mix up koe mea hata kantite. Hange koe ni, ka mawhiri au te uhoroke to tongi uhira. Hanga he kau whamau tangi o mai mea. That is policy directions. Mea ni te ke lau ia koe inducement pe koe bribe. Ai koe kuhinga. Ai koe be, koe polisia mau tolu. Ka mawhiri au te uranga ho mo ngai wafu. Ai ana nau hanga whenga ke ti whai lele ai whai lao whiri. He ne tuu koe he taimini ko pua taha. O kai ke kawe ko pau ke nau whakalala. E koe whai mahino e koe na iau. Ka koe requirement o e whai ko pua taha. Ko pau ke identify ha ileta na e whai kai whoaki. Pea koe pepe se whoaki koe ake induce ake ne vauti. Kai ke, koe whai clarity koe o ko nau sa ia i pea ia he hoko mea koe ni. He ne mahino mai koe he mea. O ku hala e maa o pehe, o ku ta ofi ki ta he lao prai pui. He koe taha e le meniti ia nai ngā whaungau e ke whakamau gani. Koe mea koe uninvited. Hange koe ni, koe rotonga pe koka anga hawhine mātua ia. Te hua ki tai kai o koe na ko mogi kai o ata ena. That is uninvited. Kakapau kai ko hamea ena e anga ia ki ai. O fall in ia he mahina e tolu he mea. Foi o angepe teke ne kore e foiri, teke ne kore whiri. Ko ne foi o angepe, out of ordinary, ka fall in he mahina e tolu. Ko os asumia he lao, o ko ke bribe. Kai o whatever, ai ka teke kakato ai, hono convict ia kita. Kai o whatever ke tok hawe kantite ti o talamai, na iai uhinga keheia ata ten bribe. Ai ka kuhinga koe toki mama kau whakau kau he nau ku nofo pēr hake ko pehe si mea mau mo ko taimi ka koe hoko koe hopo ta kai ke ka hanga ko lau na ta whaatala noa tau ke hopo koe position koe na ko au nau tau ngā position koe a nau pehe koe veve ai mea na o mai pa nau hanga peo confirm ia taim nau cross-examine nau tau sai. Koe ui koe kulawa establish koe vewe, kai kei o mai ki whamau anga, pa nau eke peo ke ka, hamena mou kei o mai ai, moi mea koe ni ka na kai ke mou whai homo homo e ka, kai ke mou tānoa ke MC, ke koe nani announce, kai ke mou tānoa ke kau sponsor, ke ko nau tau na nau tohi tohi ake ke sponsor, kai ke mou tānoa ke kau maupare, ke mou hanga step, ta mai rewe nau tolu, koe nau tui koe whatongia e loia. O hai moni o whatongia e loia. E koe tunga wha professionale. Koe mea ia whai he loia alwa te kau mamahi, o wate nau mamahi, me nau taiwhi maari. Hangarewa he loia, o anaraiso e lao, mo e whakamoni, pe hanga he whakamoni mai mo e lao. O se patokare wa tikite. Sai. Koe ui, nai kai ke whai he loia, ai analyze ko mai mea kon nau ingo jai ke ne fai whakai ke ko pe te ne sapina mai nau tolu ke nau mai whakai ke o hine ka ke ne fai nau hanga rewa troa rewa conclusion o koe motive ke hea sai motive ke he ka whakai ilo ke kwanga kisio ka koe motive e loea te ulawa whakama opo ki ai mahalo pe koe se niti he koe kia loea loto ke fo i whare hopo
kakapau e ha loia ko ke ne fai ne ho mo ka ka te pi mai mo ve wa mo ka ya pa mai no le ma ko se ni mahalo tau pe tau ki anai tau pe na ilo lo ya yo ko ke me pa nya nga fare ina tol tau pe tau wa me benefit ta ke lo ya anga lo ya fare ina tol o ku kai ke ya ha ke sia pe tu le va ka me e ka te hi ka ke price to tongi me ta mano a te ke wa mano kai ai ai ko uhinga te tafasio me ago make sense ai uhinga e te fata mai veve ki fare hopo ai ko anga yo sio he kono moni he ta he time na hanga ko he loyal withdraw ai ka fa mon gon sapina he au ya ko na holo mui he au ya na wongo vai na holo mui o vale au e atu ko me okay de pe he so the time go ke taula va make sense mo fa inga me open level issue ke tau articulate ta tau tai na tau te tau ha fa inga me te lava ya Ai ko fa ma o ni Piven. Ai kone tu ko ni. O si tamai whaka mau ia mo hua pe modolu ia te ke mau modolu ia he mau le rei ho mo tango tu kilalo wakai whakalere ki mua. Mutala tu ne whaka mau ia koe ki aha makatu unga ia. Kai ke lava ia whaka mo ni a kātoa e whaime ni mako ia. Ai rewa ka pau rewa pehe he whaai ko ia ke nau tangi. He kau tala ki. E te nau tangi. Ko pau whe mau whoki he tangi ia ke o kua e mea ke wha mo ni. E anga whe rewa tangi le vai. solo foi bem tá tá barrindo ko tangi o vai que toi fui a cau famonia ko que toi outro famonia ko ave pe tu de fa mau Que wha mau tangi. que cau fa mau tangi kau kai fa tu ne fa mau e pe a me fa lao que pe ko foi ku bui lao que pe que toi fi que toi fa ko tu ne fa mau tangi fa mau ko veve ko no substance ko Oh yeah. ai te a foi re yang que pe que te lava ngava que veve ko me pe wa ko pe ko ha on te foi fa re Go rubbish. ko trash Nga ka pau ko hano whakarea ke baka mahi noang nga ka pau ko veve ke rubbish he whakapalangi. Kai, ko tau hinga pe tau e Piven he ku wakaiat ki ai, ko ngā whoke kua iho nau whainga maria ki wha mautangi, ataka nau tolu ki wha mautangi, ko ngā pau ki wakai kai kakai, he ku waini ihi nau whakaukau na toria, te tau te lau peo te uki pēha o ui haka wha mon fo o. Na kua tahu ne te ilo e ha mea na kai ki mau ilo e mau tolu he taimi mea pe, te asmai ki mua, ta mai na alata Piveni o totongi i koe po whainga mea pe he, ke nau alo moe ke wha mautangi. Ka ko ngai ne ko lot ke clarify ta wha ako ia. Pe o ku whaha mea pe he wha mautangi pe ko atu pe me fo i hopo kona as whai wha maunga lahi. ia mahalo pe ka pa te nau te mau ha whakamoni ka wanga ko solo te tate me ko te ki siura loya that have this confidence that I have in the tala bea ko po he ke ko baby never before ka te tate whakaukau ko uhinga na confident ia he ko mea tu aki au ko privately never happen sai te ke mau fe fa mboni ke substantiate allegation ni ka pau ka mea na ai ko uhinga it happen in the head in the mind o ngea ka ta no ai ha foi accident na hoko he halang manga no ba tau le ta to ka ja me ai ko anga pe fa kau impossible ke na mai na to ka na fa me pa ngoia pa ya o ho po ki fa ka ke ka na fia pe tok mai no ka tia ko hinga he nai te kuaki i foki o whakangata ki au hange koe io nei hanga he kau pou
o ai ki polokalam pena na ngau e akirewa lau mau o whakapare. Nei me na hanga he ku mantui na whabuna mai o whiwhine me fiske hao. Hau bea hentolo he kono moni te na confident bea uia he mahino i lao o pai kia hamea ia. Kan hao hentolo administrative fai submission ko respond ke uha mea kotoa fai re ha mea. Kan nei mea na umari ia uia he hanga he tahine o whakauhinga i whakafokia are keisi nei o mai ai ko pehe ko he mea ko sole purpose o giving of money ke nau whaua ke mau pe te nau lau ka foi mau ke ne hanga o induce ai kau voters ke nau voti kau Oi ne kai ne hanga ia o mea ko ne ki Filipi at pe ia ka pau ko mo famoni na mo tara mai ko sole purpose ai ko sole purpose ko no higa the only purpose kono ave siri ni ko foi mau ai ko ne behele ko foi transaction ni o ate se ni o mai foi mau complete close level foi transaction ni ai behele ko fe to ngai na ave ke fata wo Ariela. ko haki fata ni kar ka kia fu gen ke moru tai mia kuia ko ke au ko me ia na tol na mai sai na pro o sa pa ta tu le va fe le va ka pau within 3 months o gure mai ai fa fonga ko ha volta I tonga fit o ange ha tola te au ke taki maha ni foi manioki te ke lau ia ko bribe he ko nga wai foi transaction ni ai o ate se ni o mai foi product close foi transaction ni ka ko ui e ku fie aki ai ke mahino ke kakai mahino ke kaulo ya mahino ke tako tope ko ia tai mea kovi ai offer ko tai mea o ku kovi ai bribe tui ai ko foi clarity ke ko tu hanga he opo ko ni o tifai ka jinga tai wai nga ko mea ko lau ano ele meni ko mea lo ya ko ni o mai pe hanga fa moni sio ke ele meni ti pe fe unga fa moni ne o mai ke ne hanga o titemen pe na puiche foi lau ya ai ke au o tokoni ka to pe mea ko ko ku loto o kai fie mari a ko tai mini nei fa ke he val fit point ni ma ai na imagino que te au ai kai ke substance pe ko me o mai ko veve imagino ka ko me kai ke imagino ka tai mini ai position ai loya nai he na ke ko loya pe ta na ni fa fofonga I ka me ko loya man ai u pe tol he na xio ke he loya tol o na u loto fare hopo ka ko loya u he pens pa ai loya ta hi mo sai ko ku assessment ni ga aku ko ko nga tunga fa professional angi ko ni solo ko fa kau ni ka pa te ke puke ko fa kau o fa pot hape ke al fa maki ko ha una he gua I ka to ke ta ko nga fa to ni fa professional ko hape me prescribe mai he to ta ne ngo puke o atu ko fa la la kia o ko ye te ha o to se huia pe te walo follow fe aga o mai to ta ko o ke fe ma o ke fanga ta yo pa ke follow ko sai ka pa fai ko vi he to ke ta hono fa to mia ko e matuta maki sai hono Filipi mai ko ke loya me ta be xio ngai tunga fa professional alwati ka mia ko ni wai ona wai na puke puke faka ai go na do o tala ke loya ai go to kai
ai na to ton ke oang he to ta fare aki ai mam ne mai no ila he ko hu na hanga fa ke foi fei tu e tolu na hanga fa ke he ko fei tu ia ma me fa mo Kui. he kai te ma na te fa mo ni ma te fei tu ke ka ko fei tu e tolu poloaki MC ua to mana tu na ta fa polo kalampe tau te ke fai ho po ia o fa mata me go ua ka sponsor go na tigrea mai he Facebook tolu ko ka u ma pare ko fei tu ia ka pau ke fei ma fa mon ke hanga prova ke section 21 ila private ko fei tu ke alo kumme me fa man pa ko e ke ko pena na wo ke fei tu go ya tala mai ka fa mon ni da ke na no te fei tu ko hu ngai na sai ko fei ko ka ke na no to kia ko fei de ta na hanga he lawyer advice na to ke na wo ke fei tu go ya ai ko whakarea rewa koe a koe taha, o ka hake rewa ko ofe ina ka whaka ilo. Kau i te ngie ai au iloia. He uhange ia koe ni e solo. O keile kakaina na o whakatau e nau tiki te he asika, ke wholau koko ngoto ai. Na nau whalala, he nau sio kuvari fo ou. Ha asi mai asika fo ou. Na nau whalala. Totongi, voluntary ripe e nau tiki te. Heka mo confident. O hame ne wike. Nei kungote waka, mori ka toi nau mo. Mulahi a pito e pipeni. Koe taha ia palaparema ku whai te sio ki ai. I he tainimi. Ka takpeo ku ki motu mai ai laini a pipeni. Ka koe ngā whoku mo ilo i pe whoki e kainga o ku lolotonga o tala no telefoni mai peka o lolotonga na whanonga ki he malawa puna. Koe ki ilo i pe koe hauhinga o ku motu mai e tainimi. Ka koe tau ki taimi pe koe ngā ke whahatala noa koe tau mua o ku ai whakatala noa ki ai whakaku mai hopo. Koe ngā he koe nei as whakamatala pe whoki i he ngai polokalama koe FATUFONUA ai anga ia e ne wakai ki he lere ko ai hopo. Pena o atu pe ne wakai ana ia i he taimi kotoa pe na mapolokalama ai. O ke ne tamai e kake mo ua ia koe kakano koe hopo koe veve me hafua. Pea koe ngā koe online e hopo na i tala koe i he whamau. Pea koe uhinga ia o ku whafoki ai ke mafoki ki he ola e hopo. Koe ngā koe hae makatuunga na uhinga i tala no e whamau. Koe ngā o whakahoa ke ngai mea koe na i tala noa i ai ki mua. He koe ngahi polokalama koe na mawhai e maua ki mua koe ni i he tau ngahi polokalama. Koe ne viu ia piveni. Ka koe ni ia koe tutu nene whamau. E piveni koe wonga tupe O wonga tupe piveni? Io. Okay. Io, sorry koe nei tā mai taha iau kei. Aia koe ne tu whuke tai nimi e piveni o whai whuke tokanga he tai nimi. Mo oni apita isi koe nuku ki hanga o hake. Hange koe ni koe o mahino i pehe, mahalo pehe mahino i pehe kakai ia tu ngā. Na olat ke loia, ko tamahe loia iyo, te ni whai whafofonga. Si ewa loia koe ki aha makatu unga whewhe ia i he mea. Pea koe ke na holo moina. Ko ki whai taimi koe na nau, ko whai whoke ki whai taimi koe na nau hanga i koko o to o koe sapina. Na nau sapina whoke ai ni ihi koe ni na tatala noa ke polokalama. Pea na nau to o koe whai pongi koe ia, na nau to o sapina koe e toko fiha koe ia. Pea i he whakaukau atu koe ai kakai, na ke alu he pongi koe ia, he taimi na nau to o ai, o kore ka he ki hongolo ia ke strike out. Ai hopo, ke holomui a kanseri. Na ke o whakamatala koe makatu unga, koe ngā koe nau to o koe kau sapina. Ko ngani ko whi o hake au ke sio ki ai, ko ni te kaipeke o si koe ki whi mea koe na ke ilo fuki hataha. Ku posi ia he social media pe he whi time pe ko ia, ku ke kore ke mo se tolo i tu, a kore ke strike out, to kore ke ha,
Ka ko ngaka ko pe me ngolo ya. Ai ko information ko ya na how me ngolo ya. O hure na o ave ke social media hange ni nga vai ta fa akia ko. Ka ko ngaka ta tala no ke. Ka ko be he ko ngahi makatu unga be na feinga ke whakaloto la hii pe ta whaakoko ne whakatotong na te hopo ke nau o guai pe case he kai pe ke nau holo mui me mea neongo o kuhange ki ngari ware he tala tutu ne whakamau no substance ka toa ngai tikite. Iyo, ko no moni wa ko ave ko whakapatala o ku ai ta tona toke tau articulate ai mo TV ono ai ke tai ai ko have ko lau nga we ke foi be ke fly ai pe ta toki e na ya pe ke pongi ko na tala tu tu iyo so foi me ne tai ai kai ko ke nau lava ai kai ko ke sai ka sa ke nau ilo ai e mana tu na wa tala ko monite e fai ai ki e te mau te whata mai na to ai ha fie ma ki ha supplementary submissions kai toktala he falai te na to na ai ki toktala dia ka ko time ko na mata monite na e te he whaka maure wa ki wha e taha pe ko ha evidence na nau submit mai e mahalo ko ne toki lava e wa mau he o pong monite o assess ka to ai u mea mando na to kore e au pe wa o to fa pe to ni ma e to ape o sko ko na pe mai ko ngata ni mau ke si ko te tu ha sea o go for to what ko ka to ai fa mon gon ko submit mai petition na whole no substance at all ke ame go fa tonga ko ti ko i holo pe fa mau ka ke ne lo te ta mai o pe fa mau i o mai ko ha halfway submission o dan io ko hinga ko ai he ko nga he ko more taimi mau ko taimi mau mo taimi pe hange be un lo to pe ke alu pe ane ke ai ko kwanga assessment ni reading between the line o te ke ne fai analyze ai u framoni mo hopo sai kan hanga rewa o talamai kan hanga rewa talamai ko ke to o mai he monite ke na to ia pe ha fainga me ai ko kilo pani ni to glava de vai analyze sai ko mai ko monite pani e ke rewa ke loya ko fai ta ko ne kamata po ke loya fai ta pe ko ha fa mona na o mai ke ne hanga identify ke ka vota ke ne prove ko kakai ko na mau pare ko ka vota sai he ko no molo he hopo ko he ko no molo na o submit mai ai lisi ko submit mai lisi ko ke submit mai lisi ko lisi ai ka matu lisi ko me electoral commissions lisi ko ka voters ai ko no molo ko evidence au submit e kan pe ko ha evidence na submit mai ko nga ben na ko aspirant like that na attend the campaign ata fo kira fa mau ya pe mai ka I don't need to ask you any questions ai ko si hanga le wa wi te time ko ya o sprint le va time ko ya okay te motu o tonga lere en polo kalamago o te motu mai e laine ai fofofonga aku kau sai pe ko nga ko di mahalo o guai taha aku to feinga ke telefoni ke fofofonga ka mo mana tu i foku lo tonga follow fofofonga ke aseria lo tonga aseria
I ki mea family ki putu. Pe aku iai mga hifie mau ai family ki ai. Ka ko inga na kore ki ai ke ko inga ke ka sponsor ke mautolo i pe ke wika hau. O ke mata por kala mai ke sio ke ne ki fatongia ko ni fai asteria. Kana loto pe ka sponsor ke o mo eria ki ne ngo ko aho Neo koe ko aho anga maheni toko na kike ma polokalama. Ma polokalama mai tu site, hala tu site te ma ale pule lulu, pule to pule lulu. Peka toki hala to pule lulu koe whalaite. Koe lahi taha pe kumangatai. Ka koe ngana ka koe hinga koe te polokalama ni oku mawha apa ia pito. Ka sponsor koe ni kuna ufai sponsor ta ngai polokalama. Ko ia nau lotona nau kore ko ngā ko e kakai ko nau whetu taki kia tiki nau tolu o eke polokalama pe aku nau kore mai ko ke hapea whainga taimi he ahoni koloa pe ke lava o whawhakatala noa ke whawhafonga ko ngā ke loto ka sponsor ke nau ke make sure pe aku whia maari e pe ka followa i he polokalama FATUFONUA fo ko uhinga ia o ku maki ngā tolo mai ke ahoni ka ko hinga ku whamatala tu ku motu mai telefoni ai whawhafonga ka ko tui e te hu mai pe o ke tau hoko atu ka ko i kiwhenga pe ke clarify atu e konga ko ia te whenga i he o koe e whakaukau i au ku ngā o koe taimera e ni ihi o ku whaasai ke toko lahi ke nau eke whehu i hanga tonu pena tolu ka tari whehu i atu hata ai whakafofonga pe ko hai i he ngahi polokalama koe ko ngā uia he polokalama koe FATUFONUA ko seti hono polokalama o nei ai koe tohe no molo pe nia nilere ko stotong pe ka sponsor ke whai pe ai whakatala noa i piveni ka koe ngā koe ni ihu nau kore mai pe e lava ke o mai hani i whapolitikare po ka whahinga mini ihi me pure anga haki fo i taimi ke nau hu mai o polokalama ka fui polokalama e ko ia ko ia ka veinga ia ko tari whehu i pe ai ko whakawa pe laine pa ke tāmai mea pina o e ke fui whehu i pe tari atu vehe taimi ko ia taha ko ia hoko atu ki he taha koe hange pe ia ko ha talk back ai ia ko ni iho kuna kore mai mua pe lava o whakahoko ha fui polokalama talk back whika waki me ka whafonga ka mo mana tu i e mātu o ngā ia i he taimi whainga maari e ko ni pe ho mai pe ki hoko atu ke iong atu pe Iyo. Asile i ko e kau folau se taat mai na toke telefoni o mate ia to ai pepe ai. Oia. Ai na ke ngata fogeni i he whi pong mo ni te homo ala tu pe tala te whakamau ke kau tamako fe. Oia. E koe ospe koe ne e ke pena ia hanau whahinga evidence. E koe ai mahino ka teau ko tok os ko ne tok lava he weekend ni mahalo assess ai u evidence. Koe tala te koe nau assume pe koe uina nau kau he lau mau pa nau kau koe whakamonia evidence ia koe kau wautai kau kai whaka mea e kusa misa polo ia whakamau ang e te whakau kai ke ka kone hanga mai poko ka te au pe he mai I don't need to ask you anything but you can say anything that you want to say e ko expectation for ko ke monite tene tala mai establish e elemeniti ko le vai ke ripati ko reverse le vai onus of proof le vai kau e u hanga o ripati assumption ko foi foki ko ya ko inducement ko bribery I now expect you out monite. Because be my be I don't have to ask you anything. Or she left me to I'll get help.
pea u pea tu le vau ia e lava ke tok email mai ai tu toni he ko e te alo he prelulu ospe in taxi ni go fa area o follow au ki put ko face castings te mai le fa pa oyo tau tala tu ton de bombong ki va bombong tau tala tu ton to os mai no ga te au ia ko mene na wongo i ilo ko ala tu ko he pongpong i ko tu site fonu mai ai ko ka ilo ia me ko ai na amana ko pe mani mana tang he lo ya e na wo na to le ta ko i fare o po ka pe ko no fu pe he ho lo to ai fu faka kui la yo fai ke e kau fai fai lo ka hoi ho lau foki ko epsen o mea kuhinga lere o tau o mai rewa e tau ataina ki tau articulate ke tau ilo e mou TV ka tau e kai ke he na kuongo iau pito iau ia he mahalo na e talang he loya ke mo o hatu ke tala tu doni kai ke ko hanga ko plau solo ko mena wanga o kuongo i lewa iau e taimi kai to ke me na ai foi keisi ko ni moi me a ko ni asika o watu ka kai ko falala ko nga fo o mai wa ka no vai ta ko fu wa kai ko ta no fai du toni ke fa ta no tikite ko nga ko mata le mai ngai fu lo ulu ta ko wa kai ko he ke o e piveni ko ka kai ko na mau pare ko he lau mau hange ko ke fatala no ki ai ko ka kai na don ke vakai I he kau loya ko tala ki he office ko ni vota ai me ko ni election ni o vakai pe ko nga hingoa ko ya pe ko nau fili I tonga tap fit po ka kai me tonga tap fa pa pa ko nau fili ai e ki me ai ki pa ni ha ai ka to fai be ai fa fe ki holo loto o ko sione na e mau pare pe ko sione o ku I tonga tap fitu ka kono fumatu akiri aki pe hei pe kai pe ke o ia ave ke kumi he kaulo ya ai mea ko ia o mahino pe ia o hange pe nia ko ke ilo pe ko hai fahinga tu unga na fai aki ai feinga e foi hopo hange o ki aure ke faka mange foi hopo e dai nimi hene tu u ka pau ko o nga faka hoa tu ke hopo ko na toki osi na ia e evidence na mo alu mo ia na fai e hopo o maka tu unga he ngahi maka tu unga mea ko ia na mo talatu ko prai pie ko mea ko ma fa mo oni ki ai pe fa le ba hopo la bla ki te find ke mahino ko ha mea ku hoko ka kan tu dai ni mi pi ven hang alo dai ni ke te fihi ange ka guai pe mo mama ko ha I he hopo bribery he dai ni he ko na guai pe ai gi mama ko la ke asi mai me ai oia na kai yo ke o vare au ia na o si o pea ke hanga ono whafotonga mai tikite whafotonga mai e whamoni o ko anga whakakau futai wheu mai koe te nia solo ai ko ka minista sea o mai o e kau mua ka minista ke lau mua e nau ripoti pa tuk whau mai pe lau e nau tuk whau mai koe nau pe koe Nanga whiwhi ke ilo na maulau e ripoti, Onu ko kuinga I he fofonga ripoti. He ka pau te upehe sai. Ka pau te upehe ke hoko atu sai. Na ke oslau e ripoti. Te uwhehu e lewa ho tuunga whakaukau. Hono kei o mai ripoti koe ni. Moe ngai fuwhe hala koe ni. Ke fuwhare a leo tonga. Ai o pehe e whakaukau koe ki he ke mea koe ni hopo koe ni. Ko awe o ko nofa whakaukau ke eke e au e mo'ua ke kauloia. Te ke hanga o te ke tala no le le mo kuloia. Ke hau o ke fok sol kwa fok o ke personalize au me. O ko lo tau ke solo fa system. He ke ilo ka pau he ke solo va me ko. E to o mai pe ka kai ke o via me te tau e fu waka te tau.
E? Ka pau he kai ke tau hold ngai tunga fa professional ke nau responsible ki ho nau fatongia. Hange pe ko hanga hold a whare area ke nau responsible ko nau fatongia fa whare area. E? Kau minister. Ke hau ka pau he kai ke whai ia. Whaka ofa te kakai e whanua. Eo, oko kei te kei, oko talpe o se mea pau whoki mai au. Pau whoki mai au ia ki pau hao au koe ni. Ka koe mea ia oku spin takai hopo ata mai. Ke whai ai ngā au ke kauloia, whekau aki moi whakamore o hopo koe. Ke nau toto. He kona moni na e fuhanga pe whamau o whakaata. Soki, ko kore tua whape, kore tua ni mau. Mai kai peke ni hanga o whai ni tutun toki hau pe whai tutuni o minde ua dra mai. He whakaosi, osia, ai ko mengu soki ai. More taimi whamau anga, more taimi a aku e whamau whare area. Pea more mo taimi ai kau ngā ue hono e minister. Pea more mo paanga tu hau e whanua. Ki hono whakahoko e hopo. Kai whakaiki koe wewe. Hange ko ho whakalave e solo. Ngai whaitu koe nei to tonge na wo o mai mea whakamoni kai lava o whai ha hopo. Kai ke nao na to o maha whakamoni. Sio hawe mi ke ki mea si koe ni. Koe te alu ke he ofisi koe electoral commissioner. O mai hingo e kau tama i hela ili si o submiti mai ya. Ko ha exhibit. Ke submiti koe kau koe ngai whakamoni. Lete ke whai. Kai ke whai. Ai koe whehui rewa. He soka kau e mena nei race he kuloia. These are well-established lawyers. Kana kai ke pehe ke tok engage now dolu in the middle of the case. Na engage now dolu right from the beginning. Kana ne hanga rewa fotua. Ka ke whai e fo ngai whehalaki koe. O kune whehui a rewa. Ai ngahi e motivi mo mea keke. Mahina o pito e konga koe, ai koe ki tala nao, me fuku tokanga fuku ka aito ko lahi ki he eke koe mo ua. Aina koe na ki ka mata whatala noa mai ai. O waha taimi pau e whamau anga kunau tuku ki mo tolu ke osikoe hopo, mahina e ulungi a, waha taimi pau tuku mai ki toki whahua ngai ha mo tohi mo ua, ke eke koe ngahi whamore koe ke whai hopo pe aku depende ia mo tolu. Hane ko kou ke ikuna. Pe ku tipen pe ia mo tolu kona I hopo. Io, wai time pau, wai ahe ua valu o se tutuni. Ai koe cost award. Ai ka ose ahe ua valu e koe au teke mo whakahu ha whakamore he pakari te tari whamanga ha whakamore. Te la pika te whau e te kore te livi. Te livi ke whau. Koe. Koe u procedures pe. Kau kange kou rau kou I he ni au te tok whoki au ia. Ka te tok whakatala noa. Ki he kloia. Kai te uko. Ha tok pe. Kai te fukini ke he. Kai te fukini ki he. Ono. Pe lava o. Ono. Toi moa e. Kai o ko rini au ia ki he kau loia. O ko rini au ia ki whaha whainga ngā au ki he professional obligations a kau loia. E whakawhawhawha hen solo. Koe pehe koe kalaini whihau na o ato o atana o mea pa na o me moe mwhanau. O ange pe amanaki e iai wai pe nau keisi. Ka ke whai ta very basic ia. Koe. Koe pehe koe o ko nau fu mama mo kau kon artist ko ni. Pa fu ilonga fokia he hopo koe ni. Koe ngai hopo ai fokia koe ke wha kakai ko hopo wha matala. Ka koe talo fokia le re hopo koe ni ma ta mei tala noa pe taua ki foi step ko toa pe. O ku hoko koe ni he mo ngā unu ki ai me kau loia. Pea ku mahino le re ke kakai tu unga kui ai.
Ka ke foki e piveni ko ilo pe ku o ku mo wa ki he mea ke mo ku mala wa puna. Ka nga kata toki polo kalama whalere ka ugat peke ke wha maa popo ma pena koe ha mea ke te tokang ki ai. Kata toki polo kalama whalere I he wik ka hao. Iyo. I kai solo. Ko fat. Ka ua I te ki he koe. Koe. Koe ko whata mai. Eh. O whatu piveni. Okay. Toki sia Ko wik ka. fat due. Iyo. Ka inga wha malo atu ka tiki mo tolu I he lava ke mo mamata mai tau polo kalama he ahoni. Ka ki tala noa wawe pe ma whahoko he ahoni. Neong na mawhinga ko tala noa wawe ke minit pe e tolu noa whanoa. Ka konu ke I hoa pe taha ki tala noa wawe ko ia. Ma tala noa pe ke hopo. Ka ke ma wha malo atu ka tiki mo tolu ho mo mea mai. Koloa ko ki mahino atu ko ngā koini I hopo. Ka tau ngā unu ki he wiki ka hau. Ki hangahi isiu ke, o lawa whahatala noa ki ai, I he tau programa koe ka hau. Whamalo lahi atu ke tau kau sponsor, South Pacific Loans, Stalik Tupo, o ku whamalo I atu ko ngā ke lawa, ke mo ke tokonia e tau programa, o lawa ke whahoko atu. Kei ngā tai, ki mo tolu ko I e klup, o ku mo tokoni mai, pe me Amerika lahi ki hono sponsor ko I e programa ko ni, o ku whamalo lahi atu ke te ki mo tolu, mai whatawange o mo whia maare pe I he lava ki programa wabe ko I whahako atu e ahoni ke lava ke mo kau whataha. Ke ko e tau whia telefoni ko ia I he South Pacific Loans ka pau ke whea mau no ko noa walungi au walu hiva walu noa walungi au hiva walu hiva walu noa walungi au walu hiva walu ko fika ia o South Pacific Loans ka pau ke fia mau hao no inu silani te ke lava pe o telefoni ke Stalik Tupo I fika ko ni te nau lava o tokoni et ke te koe pe mataha pe na ka nga we te nau lava o tokoni et maau ko ngata ia tau polokalama ki ahoni ki I whaonga tu pe ki whanongonongo ko ni pe mi he page facing store I loto nuk alofa o kuhanga tu ko ia ki he tau moe pe au building ma tu unga he ki apsia o kulotonga hoko ki he taha o te hina o kunau kau I hono tokonia ko ia o page facing store o kua ki apsia hoko I te maudol I he tainimi o kui kai malawa I ke whakaava ai wharekoloa pe me ko weekend kotoa me pure lulu mahalo ke ahoni o ki kai ke whahanga au e ai e wharekoloa. Ka pau ke whia mau, ha wala me page facing store, ua fitu tolu ni maono. Ko tuko wiki ka hau, e lava whoki ai ngā ue ki ke whakawa e wharekoloa, wala. Pe e tau atu whoki he wiki ka hau ki tongana, e tau uta fo o ko ia, ko e wala lahi whauri ana ko atu, lava ke lere atu ahe fu mahina whihange au I hene tu he tai nimi. Ko nau telefoni ko I tonga ko ua fitu tolu ni maono I he wharekoloa, pe ko walu ono, nima tolu ono, ai telefoni ko ia toto o te ke lava o fitu taki ai. Ki ha taha pete ne lava toko ni atu ke te koe, ha o whahinga fia ma ufua mawe. Kage, o whatu ke te motol ko ke I fitu taki mai I he tau live stream I ha mari po putu po fai aho te mau ke I lava whahoko eni ka ko pau ke fitu taki mai puka mai tola te au ke lava ke mau puking ki holo ake taimi ko ia ke ue whi pakpaki pe lava ke maua space ko ia ke mau fai ai ngai whatongia ko ia maau o whatu ke te mautol o whake mau mau ha sapa te lelei a pongpongi